Yes, nongeye kwa ikaze nshuti bakundwa ba Rwanda Media, mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye kubanza gutambuka no kuri Rwanda Media. Mbaye ikaze kugira ngo tubone amakuru agiye atandukanye no kuvugwa muri equipe nyamakaragira mu cyubaye karasa imitutu. Ikipe ya Club Giant na makuru menshi yo kwa dutemberamo tukubwire ngo ni ibiki nyuma yo gukina derby ikina n'ikipe Rayon Sport bakanganya ubusa ku busa. Ese igikurikiyeho ni ikihe? Ni umukino rero barimo kwitegura ugomba kubahuza n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni imyitozo yabashe kuba isubukugwa uyu munsi aho ikipe ya nyine iri kwitegura ikipe ya Kiyovu Sport. Umukino uzaba kuri wa gatatu hara kuri Kigali Pele Stadium. Ubwo rero ni byinshi turaza kuba tukubwira imyitozo y'i equipe. Biravugwa yuko Nshuti Innocent nyuma yo gusezererwa hara muri Amerika ashobora kuba yaza muri equipe. So wowe nk'umukunzi w'ino equipe urabona Nshuti Innocent ari shwa nziza yuko yaba yagaruka muri equipe ya APR, ndetse urumva yuko ese bikwiye kuba yagaruka muri equipe. Urabona akenewe cyane muri ino equipe. Andika igitekerezo cyawe ugishire muri comment tubwire nimba ubona yuko Nshuti Innocent akwiye kuba yagaruka muri ino equipe. Rero byose turaza kuba tubiganiraho tubivugaho, ndetse nkubwire n'imyiteguro nyine uburyo imeze bitegura ikipe ya Kiyovu Sport kuri wa gatatu. Ni byinshi cyane ndaza ko nkubwira muri aya makuru. Wowe cyo bigusaba n'ugutuzwa guma hano kuri Rwanda Media kadukurikira kuva iki kiganiro gitangiye kwira ku musozo, kugira ngo taza kuba waciko n'akantu na gato karaza kwa tambukana kuri Rwanda Media kugira ngo tubane neza. Murabizi neza yuko abakunzi ba nyamukandagira, abakunzi ba APR, abakunzi ba Club Giant tujya tubasondeka hano kuri update hano kuri Rwanda Media. Twariyemeje kubareza update kugira ngo mutazicwa n'irungu. Bana natwe rero muri uyu mwanya kugira ngo uze kubana natwe mu buryo bworoshe. Rero reka nkwibutse aho turi kumwe muri kiganiro, turi wakora subscribe uyu mwanya mwiza wo wakora subscribe. Numara ukanda kuri subscribe kande kunzogera, numara ukanda kunzogera urakanda kuri like, numara ukanda like uje kuri comment maze umanure imitima muri comment maze utayitekerezo cyawe uburyo ubyumva maze tubane neza mu makuru y'imikino ari gucaracara hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko nyine muri equipe nyamukandagira mu cyubaye karasa imitutu. N'uyu munsi ni kuri uyu wa mbere aho ikipe ya APR nyine yasubukwe imyitozo hariya Ishorongi kuri stade Ikirenga, aho basanzwe bakorera imyitozo abakinnyi nyuma yo guhabwa akaruhuko ku munsi umwe baje kuba basubukura imyitozo aho bakoze imyitozo nyine itaruhanyije cyane, itagoranye cyane. Ubwo rero barimo kwitegura umukino afitanye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ese nk'umukunzi wa APR urumva APR ikwiye gutsinda Kiyovu Sport ibitego bingana iki? Dore yuko ikipe ya Kiyovu Sport muri no minsi ni ikipe isusuguritse cyane, iri gutsindwa n'ubonetse wese ari kuba yayitsinda. Ubwo rero reka turebe niba ikipe ya APR ishobora nayo kuba yasarura amanota kuri ekipe ya Kiyovu Sport. Dore yuko icyizere cy'igikombe kiracyari ntaho kiricyaje. Ubwo rero no gukomeza gukora cyane kugira ngo barebe nimba ibi mikino ebyiri birarane ba kipe yitwaramo neza, ndetse n'imikino yindi ya shampiyona isigaye ku buryo babonamo zose win. Noneho ikipe ya Sport yatsikira tayari ikipe kabiri kuyegereza kuyifata. No gukoresha uburyo umutoza imikino isigaye yayitwaramo neza kugira ngo iyi fazare irangire hari amanota afite ku buryo ekipe dore yuko imikino afite ntago ari amakipe akomeye cyane ari muri danje ku buryo atayitsinda rwose, kuko amakipe aruhanyije hari za Police, hari AS Kigali, hari Rayon Sport, zose yazikuye mu nzira nta nimwe yamutsinze. Ubwo rero izi ngizi isigaye rwose urabona imikino y'ibirarane isigaye ni wa Kiyovu ndetse n'uwa Musanze uzakinwa mu kwezi kwa mbere. Ubwo rero iyindi ni imikino ya shampiyona. Ubwo mutoza asabwa kugira ngo azitwaremo neza kandi azitsinde. Ubwo rero kategereza turebe gusa no gukomeza gushikira equipe muza kuyishyigikira ku bibuga bitandukanye kugira ngo izaze kuba yanacura amanota atatu ndetse n'ibitego byinshi kuri equipe ya Kiyovu Sport. Dore yuko Kiyovu Sport irahabi iri ku myanya ya nyuma, iri ku murongo utukura, iri mu bara ritukura, bivuze yuko equipe ya Kiyovu Sport irahabi cyane, irahabi. Ubwo ishobora kuzika kwihambiraho kakwinaganikaho bikarangira rwose amanota iyakutesheje mukamwanganya. Ariko kipe ya APR twabonye kuri derby ikomeje gukina kuri iyi gakina na motivation imeze kuri ya ikipe amakipe yayumva. Ubwo rero reka dukomeze gusa reka mbabwire yuko basubukwe imyitozo uyu munsi. Ekipe yasubukwe imyitozo kuri uyu munsi aho bari kwitegura nyine ekipe ya Kiyovu Sport nkuko nababwiye. Ubwo bazongera gukora ejo imyitozo hanyuma bazayikora ku munsi w'ejo, nabwo nyine biga amayere n'uburyo bazakina ku munsi wo kwa gatatu bakina
gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Biragusaba kugira ngo umukunzi wa APR uzitabiriye umukino, biragusaba kugira ngo uzaba habaye cyane kugira ngo utazacikwa n'uyu mukino. Ubwo rero hari amakuru arimo kuvugwa ariko ni ibihuha, ntago ari amakuru ya nyayo ku buryo twaza nka Rwanda Media tuyakwemeze ngo ni ya nyayo, aya makuru na ya nyayo. Oya, ni amakuru arimo kuvugwa nyine ari nyuma y'amarido, nyuma y'uko Nshuti Innocent asezera hariya mu gihugu cya Amerika, aho yakina yarasanzwe akinaga yasezerewe, yanditswe ku rutonde rw'abakinnyi bagomba gusezererwa. Ubwo rero Nshuti Innocent ubu ngubu ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho Nshuti Innocent rero birimo kunugwanugwa kubera yuko uyu ni umwana wa ekipe, birumvikana, birimo kunugwanugwa, birimo kuvugwa yuko Nshuti Innocent ashobora kuba yakwifashishwa nka rutahizamu muri ino kipe, ashobora kuba bamuhamagara akagaruka gutanga umusada muri ino kipe mu gihe atari yabona indi ekipe. Ese urabona ari igisubizo cyiza? Nshuti Innocent urabona ari umukinnyi ukenewe, namba ari karite ikenewe muri ekipe ya APR? Andika muri comment utubwire uko ubyumva. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane, gusa ekipe ya APR nyine murabona yuko ubusatirizi ikeneye rutahizamu, ikeneye nimero 9 gose ushira igitutu kuri baraba Madusi, akamenya yuko nimba agiye mu kibuga azi neza yuko hari umuntu naza mu kibuga ahita avunderezamo, bikamutirana yo gukora cyane, bikamushira iyo pressure yuko agomba gukora cyane ku buryo izamu rutahizamu nyine wa APR ndetse imbere kuri la couloir y'iburyo hagomba kuba ekipe yose igiye gura na APR izi ngo byanze bikunze irajya igitego giturutse muri ba rutahizamu. Ubwo rero ni nayo makuru ari muri ekipe ya APR, gusa tugenda tubana izindi update mu masaha ari imbere, ariko reka mbabwire yuko tubageze mu Mavubi ho gatoya, tuba updating mu Mavubi ho gatoya, mbabwire yuko umutoza w'Amavubi rwose Frank Spitira, Amavubi azakina na muzineze yuko Amavubi azakina na South Sudan atari kumwe na Frank Spitira kuko yagiye kwerekeza mu biruhuko by'iminsi mikuru iwabo. Uyu mutoza aracyari mu biganiro na Fegofa na Minisport byo kongererwa amasezerano yarangiye mu kwezi gushize, gusa niyo bakumvikana mbere ya tariki 22 z'ukwa 12 nyine muri uyu mwaka wa 2022, umukino nyine bazakina kuri ayo matariki 22 z'ukwa 12, match izabera Ijuba na South Sudan. Ntabwo yatoza uyu mukino kuko azaba ari kumwe n'umuryango we. Coach Yves Gwasamanzi ndetse na Jimmy Murisa niho bazatoza uyu mukino nta gihindutse. Ubwo rero umutoza w'Amavubi nawe murumva neza yuko adahari cyane, ariko bari mu mushinga wo kuba bamuganiriza ndetse bakareba uburyo bamwongera amasezerano agakomeza gutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero reka mbashimire, nandi makuru menshi muraza kuba agezweho, muraza kuyakurikirana kuri Rwanda Media. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugira byiza, turabakunda cyane.